Namhla-ke umfundisi Sikhumbuzo Shongwekelo ubeke wona-ke emacala okudubula ngenhloso yokubulala-ke bantu laba babili lofakhathi-ke umfowabo wakhe Jabulile Ngonyane Shongwe uvusele yona-ke inkosi enkantolo lapha-ke kaManzini kuye-ke manje iphilisiwe Simelane kanti kuthiwe Shongwe utawubuya khona-ke enkantolo mhla ka-1 kuyo-ke inyanga yaSepthemba. Umsakazo bese ukhulumisana naye-ke Shongwe lovetile ukuthi konke kutawuphumela-ke ebaleni uma-ke le ndzaba-ke seyitekwa. Baphindze kwagcolisa kakhulu-ke esiveni esiphaphulekile ngaso-ke lesento-ke lesentekile. Kodwa ngakukhuluma njalo njengoba nje indzaba sesenkantolo ngicabanga senkantolo itayisotha yona kahle. Abamanga singakhuluma njalo tabanga singadefenda so ngicabanga ukuthi imithetho nje lokho sesenza ukutaba kahle kakhulu. Lengakusho nje mina ngase nje konke kutawuvela ukuthi impilo ifihlakele ngeke ivele. Manje ngakusho nje abantu baphaphulekile ngasho nje ukuthi asixolise sivele ngendlela kwenteke ngayo. Kwenteke timbo nami ngakatgatsi so ngalelo bengisemalobolweni so betulungisela ke bengemalobolweni kahle esomeni bengibikile nje bengemalobolweni kahle kahle khona mngwami belobola ngala eNgwazini ngase sengidibana nayo inkinga ke lethu engikhuluma ngayo kanyalo nje ngicela abantu sive nje simthandazise lesimo lesikhona ukuthi ngomthandazo kakhulu. Kanti yena-ke umkakhe-ke Jabulile Ngonyane Shongwe naye-ke solo uyalulama khona-ke esibhedlela. Etindzabeni temsakato iye Maswati Channel nginGary Carlos ngeJustice Dlamini sikamantshi kaManzini.